Село Скопје! Orse Gjorgjevski nga VMRO DPMN fitoi garën për kryetar të Shkupit. Në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale mori më shumë vota se kundër kandidati i tij nga Levica Amar Mecinović. Festimet filluan nga porta triumfale dhe vazhduan deri vonë në mbrëmje. Gjorgjevski u falenderua qytetarëve të Shkupit dhe premtoi se do të fillojë menjëherë punën. Од првиот момент кога ќе го преземам својот мандат од Државната изборна комисија, то очекувам да биде среда или четврток најдоцна. Веднаш започнувам со првата активност која што ми ја должам на скопјани, ја ветив пред скопјани. Јас тебе уште еднаш да се заблагодарам на силната поддршка, на силното обединување во Скопје и ќе започнеме најпрво со чистење на градот, затоа што тоа е најнеопходно. Реорганизација на јавните предпријатија ќе следи, таму има целосен колапс, целосен хаос, но тоа нема да ме обесхрабри, напротив, тоа ме мотивира дополнително. Gjorgjevski njoftoi revizion të punës së paraardhëses së tij Daniela Arsovska dhe kërkimin e përgjegjësisë për të gjithë ata që kanë shkelur ligjin. Ai tha se ditët e ardhshme do të shpall vendimet e reja kadrovike dhe se do të jetë kryetar për të gjithë qytetarët e Shkupit. Krijuam histori, deklaroi Amar Mecinović, kandidati i Levicës në garën për kryetar. Сакам да им се заблагодарам и на гласачите на СДС. Сметам дека браната е пукната и сметам дека ние сме вашата опција. Ве повикувам да останете зад контингентот на Левица, затоа што Левица е опозицијата на ВМРО ДПМН. Тоа го гледавме во собранието, години и пол дена тоа го видовме и на овие избори. Ве повикувам да останете зад левата опција, за левиот блок да се консолидира и да може на секој можен начин да му задава удар на режимскиот ВМРО ДПМН. Gjorgjevski mori 57.03% të votave të qytetarëve të Shkupit me 95.572 vota, rreth 3.900 më shumë se në rrethin e parë. Kundër kandidati i tij Mecinović në rrethin e dytë mori 2 fishin e votave, krahasuar me rrethin e parë me 61.475 vota ose 36.69% të qytetarëve që dolën për të votuar.